Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Hadin ka jinge kini jongki khatwe tili ke skol nthany riboy mingi banra ikanam ladu haga lempung ilekai football kabla peniai da ka Grace Foundation Secondary School Bhoirumbong ha riboy district hanin gasngi lalaban pun kunno ye ke lempung ilekai football kabla penilekai ya kisinrang bat kumjuru ye ki kenthai ha ka bala ban kedo bagi skol ki bla poi ha ka final ki kenthop ya ka mangka tiang makdo secondary school kabla ikon persya ya ka kedong hulu Presbyterian Secondary School ha ka jingilekai jongki sinrang ban ha kalian juki kenthai pan ka Rajab Ngar Secondary School kala ikon persya ya ka Reverend JJM Nichols Roy Secondary School kumjo hagen ngesngi kum ka jingai mensim ya ki bor pniat school jongga Grace Foundation Secondary School ya ka jingtmu jongga ni school ban pli ya ka jaka hikai ban ilekai football lane ka football academy uba aibor khongji bri rang ilekai football ba paunam gajela ubadai ru head coach jongga rang dajit football academy ulawan poi kumukongsan pan penha perda ya ka jing ilekai kabalalong ha ka jingi don lang jong kong Eastern Ram kabri ke BMC Bhoirumbong CNRD block kong Rosemary Dikhar kabri ke president jong school managing committee kong Altrisha Mary Warjri kabri ke administrator lembat kiwe hagane ke jusngi lapli pajba ya ka football academy hagane ke school ya ka balai kerteng kum ka Oster Warjri Football Academy dauba aibor khongji ubala simro ya ka banta ban ya kid ya ba ban pentelun sekmat ya ka nek academy kum u advisor jongane ke football academy ke bathamai ha Bhoirumbong ki nong ilam ke ba khamat jongane ke football academy ke bathamai ki kenthop ya ka kong Altrisha Warjri kum ke president ubabu defender S Alamare kum team in charge uba syaprang rembai kum coach lembat kiwe ki bor peniai ke ke football academy kila penti peru baya ke jing penrung kerteng ban sya hikai ha kene ke football academy ki bakwa ban sya hikai kila benyo ye ki form na Grace Foundation Secondary School Bhoirumbong haba phai biang pat sasya ke jing lekai final football ki nong job lan ki bara ikanam ladu ki kenthop ya ka mangkal tiang makdo secondary school na ki sinrang bat ka Rajab Ngar Secondary School na ki kenthai 1 2 3 cheese come on we are like cheese cheese Soisian 1 2 3 cheers in unveil yakini ki jersey nakamenta ka Oster Warjri Football Academy presented to you by Grace Foundation Secondary School Bhoirumbong. Wow, that's good. Wow, really appreciate. This is our Ibor Kongji. They waiting player belapar nambah nak jela kajongi, but amdei tang jela kajongi kaba itu kaba tip ya i. Henry Baro Karin Makado Memorial Secondary School, the winner of the tournament 2025. Bro artli kini kilong kinong job ha kini ka kenti kaba ar jong ka inter school. Wafila ban organize kumbini tournament namtagi khana school kermen baling makan itu men pila ban penmi ki players ki ba kansai ban wara nam ya ka jela jungi bat ya gari ru tamatang gawe bang akwa amnong ipi khana himne ban hekret ya bat kakot ga di banyak rekan-rekan namar ba borobor hi dai mangi hi khana nong kondong imsyawara kaborom ya gejala baik hari kada himdai bani sngo duna sngo yu bangi dai khana nong kondong em ham ngidan hi kasap kataren umdan mano bala man khang te nganum kran bung ketian than ti nagaliang jonga ngapan mana ba nagaliang jongga Grace Foundation School harangkat ban i Miss Warjri kilai rai ban play kini ka Warjri Football Academy di kitbok kerwiang bagan kanyas khaman di negeri yang zongaru ngat persang hi
banyarap ke bangala tang ketahe ngapen mana ni nak play ke ni ke akademi. Boleh sebut. Pidan kam projektor ban peni film ni pidan kam projektor nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai.